Countries that backed Pakistan during India's military strike in response to the Pahalgam terror attack are now facing a massive backlash. Chibai ule laurem ro ta khiang te kani a ton trum chu Pakistan laka India phubalak na ro thabber operation sindur shin chwa Bangladesh ram rek na le Mizoram ahong dan tur chung changte kan bel chiang don ani Bangladesh le West Bengal state in rina jim mai chicken snack of India anti mai Siliguri kaltlanga North East India ne na in kalpo na chungchang hian sarkar lai puingai tu ana aluana arei to a Kaladan multimodal transport project po ngortaka kalpui mup ani to ti kan theu ome ma se helho phena Pakistan ramin India ati buai fawa wangin Pahalgam in thana awanga nu ho puala phubalak na operation sindur lotling taka nei ahan ni meu chuan Bangladesh chuan Pakistan reng kolata chua zalen tu India chu adem na satamaya India point chu tianga inchir thena chu palzam mai big lovin Bangladesh ram rek na chi sang apuang zui ngal zata Bangladesh ramin India mar chak state ate bungrua arhal to turani loti in dan azam thara chu mai chu du tok lovin Siliguri paltlang lovin in kalpona nai jok le sen so tlem jok tur Kaladan multimodal transport project chu chakzo ka bo zui turin sum tam jok a chep rang boka Kaladan multimodal transport project chuan Mizoram chu mar chakram tele India thlunzom tu kongpui ber ani tirdon ta ka wangin hebel chian na hi kan buat sai pha ta hial mai ani tunthleng po hian silchar konga pindek chuan zoram kal akhama eile bar tla chama thi mai maba ka mizote min din tir fawa ma se zangkhwa abung budon ta ani ange tuna chuan India mar chaklu ka puiber kan ni to dona Mizoramin total band kan hoi hot hlek chuan India mar chakram te chang ni lovin India ramzau jok po angong zel to don ti na ani chutiang khopa din hun poimo amin hlang kai thei tu tura thil tangkai tak chu Bangladesh geopolitics mathlir ani tlat chu wangin Bangladesh geopolitics atanga tranin Mizoram ahong dan turtenen ache pakaya tangin ihan bel chiang te ang zolai di channel hian bel chian na rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poimo big reaction video kan siam thina mailawa ilawin nang fak ve zel theinan khongain min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le ria dan te po in tharung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia Bay of Bengal tuipui ti lawa chuan Bangladesh khu India ram hual vel veka omani a chu wangin Bangladesh ram din kho chuan na nukpui ber chu India tlon lung oi ani ma se nikum kumsang ni le somni pali July thla a anram ruai tulu ber Sheikh Hasina aral tlanta ka wangle sarkar lai lok kai ruai tura August thla a Professor Muhammad Yunus ruat ani atang khan India le Bangladesh tual thu hi acheta ani kumsang ka zakwa somli zun ni somni paria tapiang Muhammad Yunus tuna kum somriat pangami ni mek khu Bangladesh rama economist chuan vor kumsang ni le parukuma Nobel Peace Prize dong tu ngat kha ani a sarkar tir phat nikum August ni ruk khan Times Now palai zo na changin Yunus chuan India le Bangladesh chu asoidan diakin rinhlel mela in melton ngai lo tur thian tha ai po a in thian tha jok tur anni thu asoya ani du dan chuan Bangladesh chu India emo China emo po tan big ram le thlo big nei lo tur khovel ram rang tenen po a in kung kai na thatak nei turani angai dan le du dan anga kalin Mars ni somni paruk atanga ni somni pakachung khan China ramazinin Beijing le Dhaka tho dun dan tur US dollar nuai sing khat manhu asiam pui ka ani a pi hasina in India ne na thok ho tura ruwa man na alo siam to thiatin China chu Bangladesh rama
tista lui man tangkai le zual theina tur project tho puya asom ta dai maya Bangladesh ram leiba US dollar nuai hlir makta duai thum don lai aneite arul theinan ti in China chu insum don ton pui beranei atumta ani India mar chakram chu India ram dangte na inhlun zom na nei manglo le India ram chumbung ang hiala apua Bay of Bengal tui pui veng tu om chuna in chalin China chu Bangladesh ram mason na na chi sang sang tho puya asoma Bangladesh hi East Pakistan ram ni thin India in Pakistan ram karche a omadu lawa wanga apuya wanga independent ram launi ta kha ania chuti taka apu ile tuam hlom Bangladesh chu tuna taka China bukhwarna ani le don taksia chuan India ngai angam thei talawa Bangladesh ram sumnar adang chat ta treu mayani eiruk na awanga mason thei reng lo Bangladesh rama China avok lal len chuan Myanmar rama democracy sarkar paitha a sipai sarkar tundin konga China inrol thuk ziala khovel riat anisi a Bangladesh khu Pakistan thlukzeta helho tamna le zalen naram ani ngat chuan Assam le Tripura state tetan thinthi diaya zanmu chin ngai na aom lo thuai dona kilometer zathum le som pariat zeta thui ramri intro Mizoram po angong nge arin om viau ma se Mizoram in ator ve theina tur lam reng media lian ten tar lang tel ve du haulo engpo chu lo ni se Professor Yunus akai khwai Bangladesh su khlek adang lam tak da ya chuan India chuan na sataka rek ba ka anti buai thei mai lo tura India mar sakram tele India ram zau zo ka kanin kalpo theina tur kong sial lama aram tangta ani Bangladesh ram khwan ready made thomno adek chuang hnem hle a ramdanga athon chu azong zinga za zela somriat palizet chu ready made thomno ani ready made thomno athon chu atang ringotin kumtin US dollar nuai hlir chiar po in nuai li le singruk chuang ani hem mai ramdanga tanga Bangladesh mi ten suman tho chwa sarkar an chun lu ringot po US dollar nuai hlir nuai ni le singa vel ani a aram mi pui za ve don lai te khu wan thlai en kola eizong thlai che sang le la dek chuak tam deuh mai ram anni chuti chung chuan khovela leibanga ber ram te zinga telpha ani a The Economic Times in Yunus Sathusoi atar landan hian anram din mun ati chiang hle ome athusoi angyalangana lelin chuan Bangladesh rama hian engemo athleng ani a midang te chunga mi makta duai za somsari te anlung oi lova sarkar silai mu manga mi ten nunna an chana dan le thupek ken ko konga kan hlo cham chuan Bangladesh ram chung atang chawa chinfel thei ani lo ti hreturin mithiam roi kan mamo ran pa love kan then omram akang kai hrimang ati mia mai ani Yunusa thusoi hian West Bengal le Assam state vela Bengali pun thur chan atar lang chiang hle a suan kwal ang maya cheplat tu India sarkar tin zon ran ani tila hai thu a cheng heklo a thuilu tuklo nan I han zuan kalhen duai mai te ang ti chuan operation sindura wanga Pakistan ramin ator tlok lai khan Bangladesh chuan fatlum duat tu India chu adem ta chiam maya India mar chakram te phei chu India ram dang te na inzom lo tho thang independent ram turnia angai thu te achak chuak zui ta zela thakal ta mai April thla atang khan Bangladesh sumle pai thunun tu ber the National Board of Revenue NBR chuan bungro chi sang somthum pathum zet India ramathon lu to lo na tur thu pek ati chuak ta burumaya India ramin Bangladesh rama bungrua athon lu atang te chuan chi asang jok lak ani to don boka mai chuan ti ni om thrimin India po in a rek zui ve ta mia mayani India in Bangladesh ram a rek na hi US dollar nuai bi zela chiara nuai za sari somsari huvel zen ni in mithiam ten an chu ti in Business Today chuan antar lang ma se India in Bangladesh a rek dan hi ngai tu aliam puat chuan amak dang dai hle mai ti lo rual ani lo Bangladesh chuan India mar chakram abik takin ramri a in trom pui Mizoram Tripura Assam le Meghalaya state ate bungrathon lu akhapa India nena anin rina dang West Bengal state a po
Kolkata longchol hmuna tang chawin a hral thei to tur ani a chu chuan Bangladesh sum don na kong ati kwalin ati hau tak ta viau maya rek na dang te nen Bangladesh chuan India rek na awangin kumtinin US dollar nuai zatam a hlau to don ani ma se i han tile te ang Mizoram po Bangladesh atanga second hand le ready made thomno ron lu thei tori don lo ma se mal som na danglamin min muak tlat mai thung Pumodia kai hruai Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA chuan National Highway paruk na ti changtlun nan crore sing ni sang ni zariat somruk palizet an ruam han tharani ti in Delhi PIB chuan April ni somthum khan apuanga Kaladan Multimodal Transit Project mangin Myanmar rama sitwe longchol munle Mizoram ko chua thar pui bertu zorin pui in kalpo na te chu thomu mu mek rengani a achak le zwalnan silchar paltlang tur Mizoram ne na kanin thunzom na tur kong pui National Highway paruk na siam tharnan bulantan le mek do nani kan riat chian le zwalnan ti hian I han soinon le te ang Kolkata longchol muna tangin setwe longchol muna longlian aron lut anga Myanmar longchol muna tangin Longklai district chunga zorin pui khwa alut dona chutiang bokin silonga tanga silchar paltlangin Mizoram chu kongpui thael khenin anron thlunzom don boka Mizoram chu Marchak state pasari tele India ram pilril jok te in kalpo na kongpoi mo bera kanom to don ti na ani chu ani Bangladesh rek na in Mizoram ahong dan tur chu malsom na danglam ani ti in kan soi to tak mo kha ni e malsom na danglam ani thei dan hi kilsang sanga tanga soi zui thei ani a ma se kan thu pui pon lam hret ani awangin tuntu ma chuan kan soi zui lo mayanga Myanmar le Mizoram in sum don ton na khan poimo tak zo khothar aya zorin pui alun to jok don awangin Champhai district ham than na dom tak te chu Longklai district lamin andong ve thung to don ani mela Assam atanga bungra chok lu na kalkhan lun ber le poimo ber vaireng te poin lutna dang anei bel don ani chu Assam kaltlanga Marchak state havin vaireng te atanga bungrua an chok lu jok to thung don wang ani a ma se Kolosib le ma mid district te ero chuan ramri in chu awanga buaina dang an lama chon tam le zual mai ome ti ero don tel lo rual ani lawang tuna kan kong zo mek lai aya hnaya kong an ron sial te ani ngot lo chuan vaireng te poimo na asang le zual viau don tlatani India ram dang te le Marchak state te in kalpo na om chun Chicken Snack of India anti mai Siliguri paltlang na lai khu kilometer somni pani chawazim ania Bangladesh emo tu emo po in kulai ar hong tluk chawa te khu chilpua bom kamin emo missile emo a anti chiat chuan India Marchak state pasari te chu India ne na in thlunzom lo kan ni mai dona chuti taka din hunder thonga omreng chu India te ang khovel pum huwa pa soira la po ramro puile thil thi thei bera in hlang kai chhomek tan chuan in nga nan bera nei zui reng chi an hilol lovani kilometer somni pani chawazim Chicken Snack khu kongpui lira khat ani big lova kongpui om chunte bom chiat emo lei om ang te bom chiat ani po in Marchak state te chuti hlau chu kan ni zui mai don si a chu India ta na chan na ro pui takle China laka charau ek athai theina tur nuk nai ber ani tlatani Mizoram Chief Minister Lui Puzoram thanga chuan me ni som pakhat khan zorin pui atloa sarkar lai puin he kong sian na hi ngorzo ka akal puya wanga lom om ati thule he kong awanga Mizoram in hlok nana satak achan thei tur thute asoya Bangladesh vauna awangin sarkar lai pui chuan KMMTTP kong hi thozo thoi atul ti ariat tharpa a tuna chuan he kong hi Marchak state te tan chang ni lovin India tan po apoimo azia sarkar lai puin arhachiang ani ati Yunusa kai hruai Bangladesh sarkar chuan Lalmonirhat district chunga China thlona tummun siam turin Beijing nen thu an thlung dun ni in thuthar thedar tu tenan tar langa Lalmonirhat district hi West Bengal Jalpaiguri le Coach Behar district tenena inri ani awangin India po in abeng khon hle fin fiana chiang tak be chan tur om chiari lo ma se
Lal Monirhat district chunga China ramin thlona tumhun anei ngat chuan India chu anak nem laya avit fo theidon ti na ni a independent ram ve ta chu India hian adu amakin athunun theidon big si lawa engtin zel nge Bangladesh le India inkar boina hi apun lun zel don ti po tu riat vanisu India hian Bangladesh rum thaina ti mai turin West Bengal me nili atang khan tista prahar mingwo in military drill abuat saya he drill buat saina Murshidabad district a hian Faraka Barracks anti mai Bangladesh rama Ganga lui puiluan lu tirna tui khwa zale pakwa zet a oma heng dam te hian tuiluan dan anthunun mai anilawa rel kongpoi mo tak tak angong box sia wangin India tan helai vel ven him hi thilpoi mo takani Pahalgam in thana awanga India in tui manga Pakistan a hrek angkha Bangladesh chunga po hian alawla thleng thut lawang ti hi soilok thei po ani love ole Mame district le Chimlam district ate Bangladesh bungrua lalu dureng thodon ma se tunma zong ai khan atau zwal to ngei don ni in alanga India le Marchak state te in kalpo na kongpoi mo ber kan ni nuwa pheichuan zo khathar lama Myanmar ku watol ruk na kong aru kin an sial treu an ti ang chi kha Bangladesh ne na kanin ri na la ya te po alawla om treu ma na engpo ni se Bangladesh ramin ramdanga bungrua athon chuak don ani chuan India rama chaupo thon chuak don se sum tam tak a central zel angai to don awangin Bangladesh economy chuan atwar hle ngei don ni in alang chiang ta ma se mizo te ta na poimo jok chu Bangladesh atanga ready made silfen le second hand bel ron lut mumal to lo tur te ai ma in Marchak state zong tele India tlunzom tu kong pui poimo ber khan poimo bera kan om to tur hi ani Mizoram ta na mason na nuk poimo ber ni thoi to tur chu ti in amor I han bok don te ang kan unaw Bangladesh rama cheng zo na thlak te ero an khongai thlak le zual sot nge yang le